imphal nolini devi na pau pajari ahan bada maruiba pau मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना हाइरि अवांग नोंपोक दमदमदा एमएसएमई मसिंग ख्वाइदगी यामना लेबा राज्य अमा ओइरिबा मणिपुरना प्रधानमंत्रीना लाउथोखिबा पैकेज असिदगी चाउना खुदोंचाबा लौबा यागनी चेन्नईदगी अखनबा श्रमिक ट्रेनदा ngarang जिरबाम रेलवे स्टेशनदा थुंगलकिबा मणिपुरगी मियोय 190 अदु कोविड-19 गी लायोंग मानबा अमता थेंगनखिद्रे अमसुंग नेसिट की मखादा अवांग नोंपोक लमदम की हक्सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की दमा केंद्रना लुपा कोटी चंगा खाक्तुना थमले हाइदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबाग असिगी मियामदा पीबा पाउजेल अमदा कोविड-19 थेंगननबगीदमक लुपा कोटी लाख कुन काइथोखिबा अदुबो मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना थागतपा फुंगदोरकले मुख्यमंत्री ना हाई प्रधानमंत्री ना लखोलिबा खोंथांग असि यामना इचंग थौबा खोंथांग अमनी मसिगी पैकेज असि भारत की जीडीपी की 10% गा चप मानै आत्मनिर्भर भारत अभियान की मखादा सल्टु मंत्री निर्मला सीतारमण लाउथोखिबा मरुओइबा वाफमसिंग अदु पल्लदुना मुख्यमंत्री ना हाई मसिना राज्य असिगी तोंगान तोंगान बल्लम कया मरुमदा कानबा पीगनी केंद्रना एमएसएमई की दमक सही मरी की ओइना लुपा कोटी लाख अहुम की लोन पीगनी हाइना लाउथोखिबा अदुदा नुंगाइबा फुंगदोकलदुना मुख्यमंत्री ना हाई अवांग नोंपोक दमदमदा एमएसएमई मसिंग ख्वाइदगी यामना लेबा राज्य अमा ओइरिबा मणिपुरना मसिगी खुदोंचाबा चाउना लौबा यागनी लम असिदा सेल थादबगी सांग हाना लुपा लाख कुनमंगा ओइरंबदो लुपा कोटी अमदा हेनगलकपा असिना राज्य असिगी मियामदा कानबा पीरगनी कोविड-19 ना मरम ओइरगा लेबाग असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पंदुना लेरिबा मणिपुर मसासिंग पुरकनबा सरकारना लौखटलिबा थौरांग असिगी मतंगदा पल्लदुना मुख्यमंत्री ना हाई मियोय 190 चेन्नईदगी ngarang जिरिबामदा थुंखरे हंदकता राज्य असिदा हलकपा मियोयसिंगना मखोइना चलुबा मफमसिंगकी अकुपा वारोल मरिक चुमना पीनबा अपील तौरदुना मुख्यमंत्री ना हाई थौरांग असिना सरकारना कोरोना वायरस संदोरकपा थिंगनबा लौखटलिबा थबक थौरमदा चाउना मतेंग ओइगनी लाइसेट असि थिंगनबा होनबदा सरकारना पाइखलिबा थौरांगसिंग असिदा मियामना मतेंग पांगबिनबसु मुख्यमंत्रीना अपील तौरी चेन्नईदगी अखनबा श्रमिक ट्रेनदा ngarang jiripam railway station da thunglakhiba manipur gi miyoi 190 adu covid-19 gi layong manba amata thengnakhidre district medical officer jiripam gi paupaladuna ekoi gi jiripam paumi ngathem bisojin hai rail gari atuda tonglakhiba mipum khudimak thermal screening tokhi amasung makoi pumnamak ana ek yaupa thengnakhide adumoinamak bogi number S3 amasung S18 namaram oiraga matam khara miyam da singnaba khara pokhanki ngarang thunglakhiba asigi manungda jiribam gi oina miyoi mari yauri makoi numit 10 ni community quarantine taunabagidamak haksel vibhag ki meeting makhada thamkhre district administration na ngarang dagi thamlakiba public curfew ngasi ayuk pung 12 phauba makhata na sathaki gani चेन्नई दगी जिरिबाम दंगरांग थुंगलकिबा मियोइसिंग अदुगी मनुंगदा नोने जिला गी मियोइ 94 तेंकोंगजांग हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगमाई पार्ट 3 द लेबा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर द थमखरे मरक असिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग जिला असिगी पुलिसना जिरिबाम दगी लाकबा मियोइसिंग अदुदा चाना थकनबा पोटलमसिंग यनथोखी सेक्सिल थौरांग ओइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना ngarang दगी होना नेशनल हाईवे 37 की मनुंगदा लेबा कैथेल अमसुंग दुकान सिंग थोंगलोलहनखरे लेबाग असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पंदुना लेरंबा नोने जिला गी मियोइसिंग जिला असिदा हौजिक हलकलिबा असिगी येंगलगा डेप्यूटी कमिश्नर नोनेना जिला असिगी मफम खुदिंगमक्ता धर्मगी ओइबा थौरमसिंग पांगथोक्तनबा हाइरि हाइरिबा हुकुम असि थुगाइबसिंगी मथक्ता डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की मखादा अकनबा चैराक पीगनी हाइरि लंगदुम सबस्टेशन की 33/11 kV अंड्रो सबस्टेशन फाउबदा पावर ग्रिडना 33 kV की अनोबा लाइन तिंगलकपा अदु लोइरे मसिगी सांगेंग हयेंग पांगथोकनी मरमदुना लंगदुमदगी अंड्रो सबस्टेशन फाउबगी मरकता लेबा पावर लाइन सिंग पाइबिदनबा अमदि पोस्ट काबिदनबा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की सीनियर डीजीएम ना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरि प्रधानमंत्री बंधन योजना की मखादा खोई उपु यावना तोंगान तोंगान बा पोलम सिंह तामई की सेल्फ हेल्प ग्रुप 13 दा यनथोखरे तामेंगलोंग आईबी बंगलोर दा पांगथोकपा थौरम अमदा पोलम सिंह अदु यनथोखिबनी अमरोमदा तामेंगलोंग की नमकाउलोंग विलेज अथॉरिटी ना इम्फाल वेस्ट स्टूडेंट्स क्लब खुंबोंग दा चाना थकनबा पोलम सिंह सिनखरे
Marak asida UNACO gi Managing Director N Irabanta amasung Wangu Development Committee na Sugnu Kendra gi COVID-19 Relief Fund da lupa lakh amamam dan tawkhre. Senpham adu Kendra sigi MLA ke Ranjit Khusinakhi. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini. Donor Mantri Dr. Jitendra Singh na hari Novel Coronavirus laksinaba hotnabada awang nungpok Raija Singh na lawriba thodang sing asibu atai Raija Singh na tampam thoi. Mangna hai coronavirus thengnana bahotnabada awang nungpok Bharatna model ama oiri. Akasbani Guwahati ka wari sanabada Dr. Jitendra na lamdam asigi miyambu thagatpa phungdokladuna hai. Lockdown lauthokibadagi awang nungpoki miyamna chatna kanglon singgi niyom ngakna satli. NESIDS Netchitski Makada awang nungpok damdamgi Hakselgi infrastructure project ki damak kendrana lupa koti samga khaktuna thamle masigi mathakta corona management ki damak akhanaba package oina lupa koti kunmanga amasu thamle. Assam da hujik phawbada coronavirus na naba mi masing humputara mapan sure ngarang Kamrup metro da mioi tara manga COVID-19 positive oiba thengnaki makoi sing asi Guwahati ki fancy bazar da leba COVID-19 positive oikiba mioi adugi mari matani makoi hujik quarantine tawduna thamli. Raija ki Haksel Mantri Himanta Biswa Sarma na hai Raija atu da hujik COVID-19 ki active case kuntha tare lady. Marak asida Delhi dagi Dibrugarh gi damak lakiba mioi samga puba akhanaba train atuda yawrpa Guwahati ki mioi sama kuntra Guwahati railway station da ngasi nongalamdai da kumtha hore. Sri Himanta na hai mioi sing asi screening tawba loiratuna quarantine center singda thamkhre. Amaromda Meghalaya gi mioi janipan humputara hundoi tongba akhanaba train Chennai railway station dagi ngarang numidang thadokre. Mukhyamantri Conrad K Sangmana Twitter da thagatpa warol amada hai train nasi hayeng Guwahati da tungnaba yai. Marak asida Tripura da BSF amasung misam satuk yang khini toy COVID-19 test tawbada ambassador leba marphutaruk suba battalion BSF ke official ama COVID-19 positive oiba thingnare. Twitter da thagatpa warol amada Mukhyamantri Biplab Kumar Debana hai miyambu asoyangam thuktanaba yariba makai COVID-19 test tawbagi thabak paktaknana sathari. Imphal da ngasi phongba pawche singi maroiba pawsingi damak hauje Wahangbam Rajesh leire. Rajesh Thagasari nolini Imphal ngasi phongba pawse singda maruina phongnariba paw khara panba tarabadi mapanda panduna leiruba Manipur gi mioi singjiri bamda thonglakiba Mukhyamantri na Rajya asigi miyamda COVID-19 ga mari leinana pikiba pawjel Shiksha Mantri T.H. Radhesyamna mairoi singi website hangdokiba Pradhan Mantri Narendra Modi na lauktokiba economic package adugi matangda kendra gi seltum mantri na phongdokiba wafam sing asini haibata Chennai digi akhanaba train amada purakiba Manipur macha sing jiribamda thungkri haiba paw asina Sanalaibak Isel Express Imphal Free Press Ireibak Poknopam amasung Sangai Express edition animakta ahanba headline tawre COVID-19 tenanaba honabada miyamna makoina chatluba mafam singi akupa warol khangalaknaba Mukhyamantri gi apilna People's Chronicle da banner headline tawre Housing asi 3-star 5-star laibigi stage natri haiba Mukhyamantri gi warolna naharogi thogdangi ahanba headline tawre middle class ki mioi singda kudong saba pigadaba thorang kya laingana laukthokre amasung kendra gi selthum mantri Nirmala Sitaraman gi wafam singna uyelan paw gi ahanba headline ore pawasi poknapam Sanalaiba kina anisuba headline tawre academic career manghandanaba website ani launch tawkre P.T.N. daba tolopian ba asi lenga ki pautak ni haiba Shiksha Mantri T.H. Radhesyam gi wafamna Ireibak amasung Isel Express ki ani suba headline tawri BJP sawatkiba MLA tare maki mathakta disqualification petition file tawrakle Justice Nobin gi bench ta ngasi petition tare mak khanargani haiba pauna huyalam pawgi ani suba headline tawri pawasi poknafam Sanalaibak Sangai Express ki edition animak amasung Ireibak to su fongle Hana laisin kraba migrant sing halan kinaba singadabani haiba JCILPS ki wafamna Ireibak ki anchor kalam da phongli pawasi People Chronicle su fongle Raija Sarkar singa journalist singbu tati tawaina tawba yauna phajinduna thambagi thokdok kaya marum thorakpa asida Indian Journalist Union na nungnama phongdoroli haina Imphal Free Press da phongli nolini Thagasari Rajesh Aroibada maroiba paw amukhana Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna hairi awanungpok damdamda MSME masing khwaidagi yamna leiba raija ma oiriba Manipurna Pradhan Mantri na lauthokiba package asidagi saungna khudong saba lawba yakani Chennai dagi akhanaba Shramik train da ngarang Jiribam railway station da thunglakiba Manipur gi mioi lising ama chamani phu ado COVID-19 gi layong manba amata thengnakidre
अमशुंग नेसिट्स की मखादा अवांग नोंपोक लमदम की हक्सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की दमा केंद्र ना लुपा कोटी चंगा खाक्तुना थमले हाइरी पाउलोजरे